Moj stan je film Zvonimira Berkovića kojeg je Berković radio 1962. godine i to je zapravo jedan od, mogu slobodno reći, najvažnijih i najuspješnijih hrvatskih dokumentarnih filmova. Upravo ta 62. inače je važna za kinematografiju u Hrvatskoj i ono što taj film pokazuje je zapravo jedno naličje nekakvog novog socijalizma, dakle nekog novog urbanizma koji se gradi u tom socijalističkom društvu. Moj stan. Ja imam lijepi stan. Moj stan je u jednoj velikoj novoj kući. Ranije sam stanovala u jednoj staroj ružnoj kući. Prije rata u našoj zemlji gradili su samo stare ružne kuće. Mi nismo imali svoj stan, nego smo bili podstanari. Mi smo imali samo jednu sobu. U njoj smo i jeli i kuhali i spavali. Ja i Veljko smo tu i učili i pisali zadaće. Zato kod nas nikada nije moglo biti sve pospremljeno i uredno. Mama je uvijek govorila da će postati živčan u tome stanu. Film Moj stan obiluje jednim iznimno inteligentnim, suptilnim humorom. To je humor koji zapravo, ne možemo reći da podriva neke stvari, ali zapravo dovodi u pitanje te neke mitove, mitove i ideologije koja je na neki način bila ne samo nametnuta, nego je bila i širom prihvaćena. Ipak smo dobili rješenje za stan. Svi smo bili veseli. Scene u samom filmu, kako izgledaju interijeri starijeg stana i novog stana koje ta obitelj dobiva, su zapravo svevremenski. S druge strane, dramaturški je film iznimno važan. S dramaturške strane, on je složen tako da je to sve skupa zapravo tekst iz zadaće koju piše jedna školarka u ranijim razredima osnovne škole i koja zapravo svojim nekim dječjim, neposrednim jezikom igre, jezikom zabave, na neki način opisuje sve ono što se oko nje događa. Upravo skrivajući se iza tog dječjeg jezika, redatelj Berković ti dopušta neke stvari i mislim da je zbog toga film na neki način dobio na toj jednoj slobodi, dobio je na toj nekoj igri. U našoj sobi televizor je tako blizu da ne smijemo gledati jer nas bole oči. Zato je tata izmislio relejnu stanicu u predsoblju. Onda se mi preselimo u drugu sobu i gledamo televizijski prijenos iz prve sobe. I sve fino vidimo i ništa nas ne bole oči. Ono što je zapravo iznimno važno kod filma Moj stan Zvonimira Berkovića je to da je osvojio prvu nagradu u Cannesu za dokumentarni film. To je činjenica, to je podatak koji se ne može dovoljno podcrtati koliko je važan. Naime, nijedan hrvatski dokumentarni film nije nikad nagrađen u Cannesu i na ovaj način je zapravo odano priznanje jednoj kinematografiji koja je u to vrijeme, dakle govorimo o 62. godini, odnosno rane 60. bila apsolutno u korak sa svijetom. To je samo bio jedan početak redateljskog rada Zvonimira Berkovića, iako je on već 4 godine ranije apsolutno zasio, možemo reći, na tron sa scenarijem za film Haosa. Film koji će uslijediti, i to je naravno 4 godine nakon toga, to će biti Rondo, pokazat će svu veličinu i svu raskošnost Berkovićevog talenta.
Rondo je prvi Berkovićev dugometražni igrani film i jedini od svih njegovih filmova u čijem naslovu ja nisam sudjelovao. Mi smo se upoznali nešto prije i onda je on meni donio scenarij koji je rekao, molim te, pročitaj ga. I sjeo tamo i rekao, sad čitaj, pa ćeš mi odmah reći šta misliš. Čitao sam sa velikim interesom, jer me je posebno zainteresirala ta jedna dramaturgija. I kad sam dočitao taj tekst, zaklopio ga, pogledao sam ga i vidio sam u njegovim očima veliko pitanje. A umjesto da kažem, dobro je, odlično, je u redu je, Berk, samo reci mi, taj mladi bračni par koji svake nedjelje dovede je gosta s kojim muž igra šah, zašto oni nemaju djece? A ti? Jesi li ti stvoren za nešto veliko? Šta ja znam? Berković je u svom stilu odšutio, rekao, u redu, uzeo rukopis, otišao i poslije, ne znam da li 2 tjedna ili mjesec dana, donio novu verziju kroz koju se provlače pitanje hoće li imati djecu ili neće imati djecu i film završava tako da se vidi da je ona trudna, a ni gledalac ni oni i ne znaju ko je pravi naturalni otac. Berk i ja smo se dugo godina znali i imao sam osjećaj da me bio pozvao na jedan razgovor da bi provjerio da li bi ja mogu možda igrati nešto u tom njegovom skoro početku snimanja filma Rondo. Ja sam u to doba imao punu bradu i kako mi Berković nije dao ništa do znanja da on bilo ozbiljno ili neozbiljno računa na mene da bi mogao igrati u tom filmu, ja sam u međuvremenu nakon tog po meni neuspjelog susreta sa Berkovićem obrijao cijelu bradu. Berković je rekao da je on inzistira na tome da ja imam bradu. I ja sam proveo čitavo vrijeme snimanja filma, manje više, dolazeći 1,5 do 1,75 prije početka snimanja, prve klape tog dana, gdje mi je šef vlasorjarnice i glavni šminker Mačkić iz ruke lijepio bradu. Šta u Rondu sve ima? Pa tamo ima stvari koje nikada nijedan gledalac neće vidjeti ni primijetiti. U ono vrijeme sam ja puno znao o šahu, jer smo svi puno znali o šahu. Jer to je igra socijalizma i on se prijavio Geni Fischera. Ne. Kada je Fischer bio u Sarajevu, u nekom turniru, onda ga je Bjelica pratio i ovo ga je nešto zavoljeno jako. Fischer. I onda se uplašili su se da je slijepo crijevo. I htjeli smo mu operirati. A rekao ne. Ja ne znam gdje se nalazi centar moje genijalnosti. Možda baš u slijepom crijevu. Samo snimanje filma je prošlo u jednom prekrasnom suglasju između Slovenca, prvaka Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda, Steve Žigona, između Beograđanke Milene Dravić i mene, Zagrebčana Relje Bašića. Jednog dana, to je pre godinu i nešto dana, ja sam
tražila neke stvari, trebalo mi je iz dokumentacije, pravili su neku biografiju, fotosi, članci, ovo. I odjednom iz svega toga iskrsla je ova knjižica, koja Filmske sveske se zove. Te filmske sveske su redovno izlazile, ja ne znam koliki im je broj, ali je čudno da imam samo ovu svesku, broj 7, pojavila se, znači to je naslovna strana, kadar iz filma Rondo, i tu je pola knjižice o Buñuelu, a pola o našem dragom Berku, sa kojim sam imala veliku čast da sarađujem i da igram u njegovom filmu. Ovde ima 5 kritika, velikih kritičara iz Evrope, koji su dali prikaze posle nastupa filma u Kanu, u sekciji Certain Regard, specijalni pogled, gde smo mi prošli fantastično. Neki ovde od kritičara se čak kaju tada što mu nisu dali nagradu, da su smatrali da je uopšte te godine film Rondo bio najbolji film kompletne produkcije na Kanskom festivalu. Berković nije bio režiser tehnike, njega nije interesirala samo onaj naš zanat filmski. On je strogo pratio da se realizira njegov scenarij. Ja sam za film jedan promašen slučaj. Ja sam za film bio neškolovan čovjek. Ja ništa nisam znao. Ja nisam prošao najobičniju filmsku školu, udaranje klape, ove najsitnije stvari. Ja sam sve to učio snimajući filmova. I to rijetke filmove. Ovo je jedna od kritika časopisa La Croix. Henri Rabin je kritičar. Znači, fantastična kritika. Što se tiče glumaca, dodajte svemu ovome iznijansirani talenat glumaca, među kojima je i čarobna Milena Dravić, koji vam neveštim izvođenjem sjajnih virtuoza otkrivaju dušu i dobit ćete, uveren sam, jedno remek delo i u svakom slučaju jedan rondo za koji Wolfgang Amadeus mora da zažali što ga nije napisao. Kad bi neko rekao da došao na snimanje Ronda, onda on ne bi prepoznao u Zvonimiru Berkoviću režisera filma. Bi mislio da on tu ovako malo gost. Berković se pobrinuo za to da svet koji opisuje smesti u kontekst sadašnjice. Stan je u stvari samo jedna od ćelija koje čine grad, što se tiče scena koje se odvijaju u jednom istom dekoru, brižljiva promena uglova snimanja, nikada proizvoljni pokreti kamera i prigušena fotografija samo su aduti u Berkovićevoj igri. Oni simbole uvek koristi na 2 stupnja. Tako se poticanje vremena i razvoj zapleta odražavaju kroz jednostavnu promenu haljina mlade žene i kroz rečenicu kojom domaćini dočekuju gosta. U početku ga primaju sa radošću i interesovanjem, a vremenom postaje neophodan u njihovom životu. Oni će ga iščekivati, oni će ga strasno priželjkivati, da bi na kraju svako njegovo zakašnjenje gorko žalili. Imali bismo još toliko mnogo da kažemo o Rondu, remek delu senzibilnosti, preciznosti i ljubavi. Le lettre français. Zašto je Rondo dobro? Jer kamer vidi onu stvarnost koja je bila. Da ljudi igraju šah, da su ulice puste, da su nedeljna popodneva dosadna, da su kavane kakve jesu. I to je to. I to je bio jedan vrlo interesantan film zapravo. Kod njega se posložilo nekoliko sjajnih stvari. Kamera Pinterova, scenografija, glumci jedan bolji od drugoga, a za montažu je bio jako zanimljiv film zato jer se zapravo sam bazirao na dijalogu i igri glumaca. Gdje si? Zar se tako dočekuju gosti?
A malo prije se ljutila da vas nema čitavu vječnost. Mi smo to jako lepo radili, moram vam reći. A kad je došao Berk u montažu i kad sam mu pokazala prvu onu partiju šaha, on je bio zadovoljan. I sutradan sam dobila čokoladu. Ronda zapravo bio naš posljednji priključak da se ubacimo u velike istočnoeuropske kinematografije, jer krajem 50-ih, početkom 60-ih, sve ovo što mi danas kažemo, taj istok, to više nije bog zna šta. Onda su ti istočnoeuropski filmovi bili fenomenalni. Česi su tamo sredinom 60-ih bili novi moderni vrhunac, ali zapravo sve je nekako na istoku počelo od poljskog filma, prvenstveno od Vajde, koga čak i sam Polanski smatra ocem novog poljskog filma, a specijalno je taj Pepevi dijamant. Pepevi dijamant. To je po literaturi. Vi možete u Francuskoj otići u knjižnicu, pitati koji je zadnji dobitnik neke nagrade Goncourtove, ne znam koje, i bez da čitate to što si kuhali. Vi možete otići producentu i reći ja bi ovo snimao. Možete, jer je to je narod koji piše. Koji narod koji sebe gleda. Mi smo narod koji sebi laže. Ne možete vi imati, znate, vi ne možete imati kinematografiju ako nemate književnost. Vi ne možete imati književnost ako nemate društvo. Hrvatska nikad nije bilo društvo. Mislim da ću uvijek pamtiti to kad mi je rekao idemo u Tuškanac, igra film Djeca raja, hoću vidjeti kako mi to danas izgleda. Kopija je bila dosta dobra i on je izašao s projekcije baš jako uzbuđen. Kaže, film je isti onakav kao kad sam ga onda gledao. Ta Djeca raja su na neki način kao da ih je on režirao. Jer vi kad pogledate njegove filmove, ne govorim samo o Rondu, nego pogotovo kad uzmemo ove zadnje njegove filmove, Ljubavna pisma sa predumišljem, Kontesa Dora, to je točno to. S jedne strane imate melodramu, imate nekakvi ljubić, nešto što je za najširu moguću publiku, a s druge strane imate te nevjerojatne literarne dijaloge, to je sve nabrijano kulturom koja zapravo u taj, što bi se reklo, ljubić sadržaj možda i ne paše najbolje, ali opet kod cjelina fenomenalno funkcionira. Rekao sam mu, pa dobro, ali ovom Carneu je bilo ipak dosta jednostavno. On je imao Prevera za scenarista. Ne možete imati kinematografiju ako u književnosti nema jedne jedine ljubavi. Kod koga pisa vi imate pravu ljubav. Da jedan taj pravac, ljubavan strast. Nema. Mi smo narod lirike, mi imamo kolosalnu liriku. Krleža je velika, ne samo velike lirike, ali ne samo u poeziji. On je lirik u eseju, on je lirik u drami. Kreša je da napravi dobar film, mora je pobjeći u Vjekoslav Majer. Jer taj film je na neki način izdaja Majera. Jedne divne majske noći
kada ćeš doći na prvi randevu. Noć je oko mene svud je tama, a Marijana spava sama i ne zna da sam tu. A ja pod palmom sedim sam, a oči sklapa san i tužan čekam dan, a žuđen dan. O Marijana, slatka mala Marijana, ja ću te čekati dok svane dan. Dnevnik malog Perice. Jer to me je, i ona me je, mi se nešto nije sviđalo da bi to bilo na neki način ponavljanje mog stana. Ali to je istinita priča u atmosferi. Lice su sasvim drugačije nego što su Gorkove. Sve kod Majera, svi odnosi su odvratni. Krešo od toga napravio pogled na to iz socijalizma. Kad ti se čini da je ono bilo lijepo. On je dao ljepotu nečemu što Majer nije vidio kao lijepo. Berković je počeo sa Rondom, to mu je bio prvi film i to mu je zapravo i najutjecajniji, najrazglašeniji i najcijenjeniji film. Ono što je zanimljivo je da zapravo je dosta redatelja bila cijenjena, visoko cijenjena baš po prvim filmovima. Recimo Branko Belan sa Koncertom, Zoran Tadić sa Ritmom zločina, Žiro Radić, Tomislav Radić sa svojom Živom istinom. Svi koji smo nešto napravili u ovoj zemlji imali jedan trenutak. Svaki je našao jedan kamenčić. Čak se može govoriti o stanovitom sindromu prvog filma. On je na neki način počeo mrziti svoj Rondo, jer je to bila mjera koju su sve što je on dalje radio, su svi uspoređivali s razlogom sa Rondom, koji je bio jedna fenomenalna debitantska filmotvorina. Međutim, ono što je zanimljivo je da su to sve izvrsni filmovi, ljudi koji su zapravo u svojim zreloj dobi počeli raditi filmove. I onda se sve što je dalje radio mjerilo Rondom. Ja sam poslije toga filma trebao otići iz kinematografije jer nisam imao ništa više reći. Pita se zašto su tako zreli tek počeli raditi filmove, zašto nisu malo zeleniji počeli, a to je ono što je karakteristično bilo za cijeli jedan veliki period naših filma, da zapravo su mladi dosta teško se hvatali filma i morali su prvo dokazati se na nekom drugom ili filmskom području da bi mogli dobiti film. Ja sam u kinematografiju ušao sa nekakvom idejom o muzičkoj formi koja može zaigrati. To sam napravio. I to sve bilo što sam ja imao reći. Ni riječi više. Sve druge filmove. A drugi isto tako, samo sam mislili da imaju nešto reći. Možda sada ova generacija je dobila jednu stvarnost koja je sama po sebi filmična.
sveli smo se na ono što jesmo, na taj urbani Balkan. To je to živo. Taj Sviličić se me jako sviđa, taj zna gleda. To je najautentičniji talent Hrvatske danas. I čak je produktivan. On ima oči za gledanje. Mi drugi smo slijepci. Ono što sam ja pročitao kod Berka, kao paradoks Berković, recimo, to je njegova ogromna skepsa u smisao cijelog tog koncepta koji se zove igrani film. Berk je bio čovjek ukorijenjen u muziku, čovjek koji je u sebi imao neku duboku, onako metafizičku, ambicioznu strast za apsolutnim stvarima i on je vrlo jasno vidio da u filmu nema ništa apsolutno. Dakle, da ni jedan Tarkovski, ni jedan Bergman u osnovi nisu vrijedni jedne ozbiljnije Beethovenove simfonije ili jednog važnijeg, značajnijeg Mozartovog stavka. Ja nisam mogao napraviti više dobrog filma, osim toga. Jer ja ne poznam život. Kraj mene je život prošao, a da ga nisam gledao. Ja sam s njim surađivao u raznim scenarijima koje je radio i tako. Njemu je bilo važno da čuje nekakav pristup koji je on možda previdio. To nije slučaj u Rondu, ali je recimo slučaj u Putovanju na mjesto nesreće. To je film koji je bio zamislio kao opet jednu kobornu situaciju između dvije žene u kupeu spavačih kola koje putuju noću kroz razgovor u noći, konstatira da obje putuju čovjeku koji je doživio prometnu nesreću i na rubu je života i smrti, a taj je jednoj od njih bio muž, a drugoj ljubavnik. Jasno da sam željela igrati kod Berkovića, ne znam koja glumica to ne bi željela. Jednog dana me nazvao i rekao da bi htio razgovarati sa mnom o mom eventualnom nastupu u njegovom filmu. Odmah mi je dao na znanje da se ne nadam previše, da ima vrlo kompliciranu glavnu ulogu, da mu je veliki problem naći glavnu glumicu i onda pomalo okrutno rekao mi da je jedan njegov veliki prijatelj, poznati zagrebački pijanista, čije mišljenje jako cijeni, da mu je sugerirao da mene ne uzme u film. Od tog putovanja na mjesto nesreće je onda se pretvorilo da ne putuju uopće vlakom, nego poslije se ide autom i da samo jedna, ne idu obje. I mislim, razvila se jedna puno razgranatija fabula s kojom Berković na kraju i sa tim filmom nije bio zadovoljan. Naš prvi susret ovdje u ovom mom stanu u kojem smo kasnije snimali i veći dio filma, on je pozvonio, ja sam mu otvorila. Bila sam očito jako usplahirena i nesigurna. I kako je ušao u stan, tako sam se ja poskliznula i pala na vlastiti parket, ostala ležati na podu i onako gledala u njega koji je stajao iznad mene, a ko u Orsona Wellesa u Građaninu Kejnu. To je bio naš prvi, da kažem, bliski susret. Divna je glumica Ana Karić, bila božanstveno izgledala i tako je prava bila filmska glumica. Meni je to bio jedan od prvih filmova gdje sam igrao veliku ulogu. Srećom, Berk je izabrao mene za taj film i onda smo snimali, kako se već filmovi snimaju, i naporno, i divno, i uzbudljivo. Ali sam tu upoznala pravog Berka s kojim sam se kasnije sve do njegovog odlaska, dakle godinama, družila i prijateljevala. Berk imao još jednu snažnu osobinu, a to je
da se platonski zaljubljivao u svoje glumice i glumce. On je zaista do kraja bio zaljubljen u to lice koje je portretirao. Volio dolaziti na moje predstave, često na premijere. Uvijek je govorio kako me prati, kako je on to rekao. Bio je užasno radoznao i užasno duhovit, tako da smo ga mi sve žene iz društva obožavale. I onda bi se ja osjetila uvijek nekako povlaštenom u tom društvu, jer sam ja bila njegova glumica. Nije puno radio, nije imao svojih puno glumica, a ja sam imala sreću da sam bila jedna od njih. Ja sam onda isto tako malo pijuckao i sjećam se da sam bio jako umoran i mamuran to jutro kad smo snimali i Berk je postavljao jedan divan kadar, kamera je išla oko mene, a ja sam bio u krevetu i spavao sam. I trebam se probuditi nakon cijelog kruga velikoga fara. Uglavnom ja sam bio tamo ležao u krevetu, a Berk je pustio me da spavam. Namjestio je svjetlo, upalio kameru i nekoliko puta me snimio tako dok spavam. I onda na koncu me, treći put kad je snimao, kad je bio siguran da je kadar to taj koji mu se u ritmu kamere najviše svidio, onda me povukao za nogu, ja sam se probudio i odmah sam rekao tu rečenicu koju sam trebao reći. Tako da je to zaista bio kadar potpuno pravi filmski, dokumentaristički. Ušao je u film. Znam neke režisere, generale, vojskovođe, znam neke režisere, fajtere, znam neke sebične režisere. Svakakvih režisera sam upoznao za svog života. Ali za Berkovića prva asocijacija jeste režiser džentlmen. Zanimljivo je da je to film koji su kritičari sljedeće, mlađe generacije proglasili jednim od najboljih Berkovih filmova, ako čak ne i najboljim, dok on do kraja života taj film svoj niti je cijenio, niti volio. Nakon putovanja na mjesto nesreće, koji su bili jedan šarmantno pisani scenarij, ali kad sam ga uzeo u ruke, počeo raditi, onda mi nije vrag dao mira, htio sam ponovo napraviti nešto tako, nekako veličanstveno i svečano, kao što je Rondo, i naravno sve da sam propastio sve. Bio je umoran. Imao je za sobom 7 sati noćne vožnje. Ja sam to smislio i ja sam sve sam uništio. Niko mi tu nije pomagao, niko to nije htio. Znate, to sam ja sam to. I onda sam odlučio da odem iz kinematografije. I tada je počela ova Matica Hrvatska i ovo. I ja sam ušao u hrvatski trening ne zbog nacionalizma, nego sam htio učiti novinarstvo. Ali nisam mogao isto učiti novinarstvo u Vjesniku. Ili Narodnom listu koji su novine bile. Jer sam bio prestar, ali sam mislio da bi kao urednik jednog takvog novog lista gdje su svi amateri, ne? I svi ne znate da ću ja to, da ću to naučiti tom zanatu. I dvije sam ga učio vrlo savjesno. U knjizi Dvojni portreti Berković govori o 4 svoje možda najveće ljubavi. Jedna je muzika, druga je kazalište, treća je film, četvrta je politika. U našoj sredini ima dovoljno mnogo autora koji su u stanju kompetentno svjedočiti o muzici. Ima i dovoljno autora koji su isto tako u stanju vjerodostojno pisati o politici, ali pisati
rafinirano o muzici, a istodobno pisati toliko inteligentno, inspirativno o nečem tako banalnom kao što je svakodnevna politika, spajati visoko i nisko, na taj način bio je u stanju samo Berg. Neke su moje kolumne bile jako dobre. A zašto? Zato jer nisam imao vremena da ih pokvarim. Ali bile nesreće, stih, a Karađorđevom list je propao, svi otišli u zatvor. I onda sam ja, da bi ovo ovdje bio koristan, otišao tamo gdje je, otkud sam jedan pobjegao jer nije bilo za mene, to je profesor akademije. 83. kad sam upisao akademiju nisam znao ko je Zvonimir Berković, što je dosta bizarno ako se uzme u obzir da sam ja stvarno bio veliki gutač informacija i zbilja sam znao tko je tko. Uspio sam ga ne zamijetiti, a od našeg prvog susreta na akademiji sam ga itekako primijetio. 1984. godine sam upisao Akademiju kazališta za film i televiziju, odsjek režije, i profesor Berković mi je 3 godine zapravo predavao filmski scenarij. Danas kad razmišljam iz ove perspektive, znam da sam imao osjećaj da nisam dovoljno dobar student, da zapravo one zadatke koje je predano Berković postavio, da ih nisam na najbolji način realizirao, i taj dojam je sve 3 godine onako trajao. Berk je bio erudit, ja sam bio sklon razmetanju znanja, među nas se stvorila neka uzajamnost vrlo brzo. Berk je jako puno inzistirao u svojim predavanjima dramaturgije, on je predavao dramaturgiju. Inzistirao je na toj nekoj razlici između prozne, između literarnog pripovjedanja, filmskog pripovjedanja. On je kao živio u jednom svijetu gdje njemu je bilo prirodno da ljudi čitaju više knjiga nego što gledaju filmova. Desila mu se već s mojom generacijom, generacija ljudi koja je više toga gledala u kinu nego što je čitala. Tako da se između nas počelo rađati neko prijateljstvo u tom pomalo razmetanju erudicijom i u nekom istraživanju zajedničkih vrlina i mana. Tako da me zapravo jako iznenadilo kad me 89. godine Zvonimir Berković pozvao da mu budem zajedno sa Hrvojem Hribarom asistent na njegovom filmu i seriji Kontesa Dora. Ljubismo se mi najslađe kao možda malo tko, ali je došlo ta do svađe, ne znam kako biješe to. Na nju mislim ja sve više, hoće li slučaj spojit nas, kao onda kad od kiše našli smo na sajmu spas. Elegantno odjevena, sa šeširom kao snijeg, blage oči, usta njena, pogled koji traži bijeg. Kada je primi za ručicu meku, misli su pošle u prošlost daleku, gdje nađo ljubav, al nje nema više. Sad usred kiše, sad usred kiše. Pokušavala sam odigrati Kontesu Doru, to jest Doru Pejačević. Glavnu ulogu je igrao Rade Šerbedžija, filmaša, filmskog entuzijastu, sanjara Armana. To je bila zapravo fiktivna ljubavna priča koju je gospodin Zvonimir Berković, ako mogu govoriti Berk, jer smo imali tu dozvolu prešutnu i od samog Berka, zamislio je zapravo u tom biografskom filmu koji je bio baziran na
na biografskim činjenicama i na faktima jednu takvu fiktivnu ljubavnu priču između Armana i Dore. U samom prvom razgovoru bilo mi je zanimljivo kad je Berković rekao da će u filmu igrati Alma Prica i Rade Šerbedžija. Moram priznati da nikako to dvoje nisam vidio da mogu biti zajedno, da bi mogla ta veza biti uvjerljiva. Međutim, tu su njih dvoje sjajno odigrali. Vi tražite nekog? Vas. Sjajno svirate orgulje. Tako misli i velečasni. Vaš šest Durga je prosto oduševio. Da, on mi je rođak, nije baš objektivan. Zapravo na orguljama se samo snalazim, inače sviram klavir. I violinu. Kako znate? Izdaje vas mali ožiljak na vašem lijepo njegovanom vratu, kolegice. Ispisivao je baš u samoj Dori neke dijaloge na temu, skoro kao dijalozi između violine i klavira. I sam Berk je bio kao jedna, ako se smijem tako malo poetično izraziti, kao jedna osamljena violina u potrazi za svojim orkestrom. Sa Berkovićem je bilo fenomenalno raditi. On je, recimo, moj dojam je da je to režiser koji je znao šta hoće, bio je uvijek ugodan, kako... Zaboravimo. Zaboravimo zato da sam krenuo sam u krivom smjeru. Sa Berkovićem je bilo odlično raditi. Kod njega sam zapravo imao dojam da u njegovoj ekipi su svi sretni, što se zapravo vrlo rijetko dešava. Uvijek je neko zbog nekog razloga i zbog nečega frustrira. Kod Berkovića je bilo obrnuto. Svi su bili sretni, svi su bili zadovoljni, jedino se imalo uvijek dojam da Berković pati. On je uvijek nekako bio nesretan i nezadovoljan i vjerojatno je on najviše ipak uživao u trenutku dok je pisao svoj scenarij, dok je stvarao dramu, a samo snimanje mu je vjerojatno bila susret sa nekom tehnikom i sa gomilom ljudi koji su ga propitivali i kojima je on morao davati odgovore. Kod toga je zanimljivo to da je svima nama je davao važnost. Svi smo bili važni njegovi suradnici i bilo je ugodno sa njim razgovarati. Međutim, onda je postojao jedan trenutak kad bi se vidjelo da ta naša priča njemu je postala dosadna i on bi jednostavno otišao u svom smjeru. Ja sam za film netalentiran čovjek, kao i za literaturu. Ja sam talentiran za esej. Ja sam talentiran za razvijanje jedne teze. Ja sam talentiran za tragediju koja je sva determinirana, koja je sve u nekakvim simetričnim odnosima. Ja sam netalentiran za gledanje života. Ja ništa vidim od života. Jer sam nisam sposoban. Ljudi gledaju, sjede i vide film tu na ulici. Ja na ulici ništa vidim. Ja ne znam gledati. Ja imam vrlo malo zapažanja. Berković je bio korektiv svakom kolektivnom pijanstvu, a njegova sposobnost ironiziranja takozvanih nacionalnih svetinja bila je utoliko dragocjenija što on u tom ironiziranju nije štedio niti sebe samoga. Kad sam dolazila ovamo, pomislila sam kako je zapravo, kako mi se čini nemoguće govoriti o Berku, a ne razgovarati s njim. Kako je nemoguće kad se spomene Zvonimir Berković, Berk, kako je nemoguće imati monolog, jer je Berk bio čovjek dijaloga. Berk je uvijek bio toliko smiren i na neki način nesebičan.
puštao je stvari da se lijepo odvijaju. U njegovim filmovima je bilo tako divno biti, jer si osjećao da ploviš kroz film. Zašto spominjem tu Berkovu nenametljivost prema javnosti, taj njegov mali trud oko vlastitog publiciteta? To sigurno kod Berka nije znak neke osobite skromnosti. Berk na svoj način nije bio skroman čovjek, on je držao do sebe. To je bio neki njegov generalni stav prema svijetu. On je vjerovao u neke vrijednosti, vjerovao je u svoju vrijednost, jednostavno je čekao da se to na neki način izvana prepozna. Berk je volio sebi postavljati probleme i poteškoće da bi ispunjao sadržajem tu banalnost života u ovom gradu. I bio je u tome nevjerovatan i jedinstven. Berk je bio čovjek kontrasta. Rođen u Beogradu, sav je bio zapravo Zagrepčanin, a s druge strane imao nekakvu strašnu distancu prema tom Zagrebu. Mislim zapravo kad bi ga usporedio sa Krešom Golikom, dosta slična stvar. Krešo je isto bio taj nešto, svi kažu tko pjeva zlo ne misli, purgerski film, ovako nešto. Nije baš tako. Isto tako i Berkovi filmovi. Rondo, Uzbite, Putovanje na mjesto nesreće, Kontesa Dora. To su zapravo prekrasni zagrebački filmovi, ali opet vidite nekakvu njegovu distancu. Kad sam rođen u Beogradu, volio sam u tome. Tata mi je tamo činovnik. Moj tata je nakon Prvog svjetskog rata bio je u Austrijskoj mornarici. I to na Dunavu. I onda su se, kad su išli rat, na mjesto Srbiji su jako trebali ih voljeli austro-ugarske činovnike. Znate. I tamo se držala neka industrija. Oni u svoje blagajnike nisu imali baš povjerenja i ovi su im iz Austro-Ugarske jako dobro došli. Berka je strastveno zanimala politika. Posebno o domaćoj, bližoj povijesti političkoj, strašno se zainteresirao za Mačeka. Hrvatska je imala šanse samo u Mačekovo vrijeme. Kada su imali jednu dosta pristojnu građansku klasu, a on je držao seljake. Hrvatska je bila tada točno po mjeri svojih mogućnosti. Samo trebalo proći jedno vrijeme da se malo da se zaborave te neke rane. I onda umjesto toga doneslo nasilno bezvlađe. Sve što se poslije Mačeka događalo je uništavalo grad. Maček je bio, Vlatko Maček, nekakva gotovo obsesija Berkova. On je htio o tome pisati, on je smatrao da je u našoj historiografiji Maček zanemaren, nepravedno kritiziran. Pisao je Berk doma nekakve domaće radove o Mačeku, pa televizijske igre, pa scenarije. U jednom razgovoru prvi put se spomenulo jedna, tako može se reći, tiha tuga od Berka koji bi jako rado snimio film o knezu Pavlu. I ja sam se iznenadio da je on tako jako puno o njemu zna, a tim više što je on se pak iznenadio, jer sam mu ja ispričao kako sam ja 1940. sa svojom majkom i mojim očuhom bio u audijenciji na Dvoru. Onda mi je Berk rekao, čuj, ajde, kaže, daj mi sve ispričaj, kak je to izgledalo. Kad sam ulazio u taj Dvor, izlazili smo iz fijakera,
dočekao nas je knez Pavle u žaketu i njegova kneginjica Olga. Ja sam imao marinsko odijelo, prekrasno marinsko odijelo sa zlatnim gumbima, a ja imao sam blondu koštrovavu kosu i ja pristojno skinem kapu i kneginjica Olga metne meni ruku na glavu i kaže, jao, kaže, lepogli srpčeta. Na kraju je meni predložio objavljivanje knjige i ja sam mu čist urednički pomogao. I smijem se pohvaliti da sam mu pomogao u zadnjem mjesecima njegovog života da knjigu dovrši. Donio sam mu knjigu iz štamparije, prve primjerke, 3 primjerka, sjećam se, dan prije nego što je otišao u bolnicu i s koje se nije vratio. Njegova knjiga, odnosno dramski triptih o Vlatku Mačeku, shvaćen je kao svojevrsni testament. Shvaćen je tako zbog toga jer je pojavljivanje knjige koincidiralo sa vremenom Berkovićevog fizičkog odlaska. A shvaćena je kao testament i zbog toga što je Berković u političkoj ostavštini Vlatka Mačeka u njegovom dosljednom pacifizmu našao rješenje i izlaz za političke ekstremizme koji su na Balkanu vladali stoljećima, a na neki način vladaju i danas. A zadnji susret je bio, nažalost, u bolnici, ali zapravo jedan divan susret gdje smo ga posjetili zajedno moj dragi prijatelj i kolega Hrvoje Hribar. I taj susret, koliko god, nažalost, zbog bolesti nije bilo teško naslutiti da će biti posljednji, ali nekako i on je ostao nekako otvoren. Berka sam sreo zadnji put ovdje u Čarliju. Bilo je to, ja mislim, nekih 3-4 mjeseca prije nego što je umro. Čestitao sam mu na nagradu za životno djelo koje je dobio tog dana i rekao mu, Berk, dobili ste više nagrada za životno djelo na što ste snimili filmove. On je rekao, nemoj mi stajati na žur, to je moja velika bol. Snimio sam 4 filma i ostaću upisan kao režiser 4 filma u jednini. Da sam snimio 5. ostao bi upisan u množini. Bio bi režiser 5 filmova. Zadnji put sam vidio Berka 2 dana prije njegove smrti. Alma i ja smo došli u njegovu bolesničku sobu. On je definitivno bio na kraju i to se nije skrivalo. Mi smo se praktički srdačno kao prijatelji oprostili pred njegov odlazak. On je imao jednu isključivu temu u tom našem zadnjem susretu, to je bio Rondo. Rondo je jedan od najljepših naših filmova. I jedan film koji je tako nekako, on je, da, gospodski film. Treba spomenuti to, reći na taj način, da. Jer u to doba, kod su se uglavnom radili ili ratni filmovi, ili neki šašavi kao filmovi umjetnički novi. A Rondo je jedan stvarno film, ozbiljan jedan film koji kao da je nastao u nekoj ozbiljnoj naciji. Rondo. Sasvim se nekako okupirao Rondom, svjestan da je to nekako spomenik po kojem ćemo ga pamtiti, svjestan da je to njegovo najsavršenije djelo i konačno jedan od najsavršenijih filmova koji se ikad napravio u ovoj maloj zemlji. Htio sam pitat Berka direktno u lice o iskustvu čekanja smrti. Zato što je Berk jedina osoba kojeg ja poznam koji bi bio u stanju na takvo pitanje dati tečan i jasan, racionalan odgovor. Umjesto toga sam mu stisnuo ruku, poljubio ga i oprostio se s njim.